Na huyu musi na kwa nafasi ya kuweza kuwaona hapa Ruigi ninaka kabyo keza Imana duhaye kukongera kubabona mu kwishengero ryo mu Ruigi. Mwaka jana mwezi wa 8 mimi na mama tulikuwa hapa. Nibuka ko mu mwaka uheze ukwezi k'umunani jewe n'umufasoni wanje twari hano. Sijui wangapi tulionana kipindi kile. Mbega abo twabonanye kila gihe tuzi ibiganza kababona. Nashukuru Mungu tumeweza kurudi. Ndashimira Imana iduhaye gusubira kugaruka iwanyu. Na sijui kama ungenitambua kama tungepishana barabarani kule. Mbega uri mu barabara unyibuka. Labda kusema yule siku yule mzungu yule. Beshi mu gocha kwa kuja wa mzungu. Na sijui kama ungenitambua kwa jambo gani. Ariko sinzi cyo wonyukirako. Kama ungenitambua kwa sababu mimi ni mzungu, sinzi ko wonyukira ko je n'umuzungu, ama kama ungenitambua kwa sababu nina kipara, leo wonyuka kwera mfise ubuhanza, au kama ungenitambua kwa sababu nina miwani, leo wonyuka kwera nambara marori, sijui, sinabizi. Najua watu wanatambuana, uraza abantu baramenyana kwa mambo mbalimbali bivuye ku bintu kanaka. Kuna watu tunafikiri tunawajua, hari abantu twibaza ngo turabazi hata kama hatujaonana hivi, naho tuba tutarababona amaso ku yandi. Lakini kuna umuhimu, ariko hariho ikintu cy'ingirakamaro gusumba wa kuja karibu na mtu na kumjua vizuri kabisa, kwegera umuntu ukamumenya gusumba uko wari umuzi. Wangapi hapa mnapenda kuangalia mpira kwenye vyombo vya habari? Nababaze muri mwebwe hari abantu bahora baraba umupira kuri televiziyo cyane ku maradiyo bawumviriza baduza amaboko. Naona angalau mikono ya wachache. Ndabona harimo amaboko y'abantu bake bake. Sijui huku kwa wachungaji nao kama wanaangalia mpira. Mbega mwebwe abungere n'abakozi b'Imana muhora muraba machi cyangwa umupira? Angalau kuna mchungaji mmoja hano hari umwungere umwe yavyemeye ko yawuravye. Na kuna wachezaji wazuri. Murazi harimo abakinyi beza. Wangapi hapa mnamjua Ronaldo? Bangahe baramumva izina cyane babonye Ronaldo? Nanyosha mkono mnamjua? None ndababazi kudugije ukuboko. Hajya byo kuri Ronaldo uramuzi wewe? Umekutana naye? Yaje mwarahuye mwarigeze guhura? Nadhani umemwona tu kwenye vyombo vya habari. Wamubonye gusa kukubonesha kure no mu bitangazamakuru. Na kuna wengi tunawaona kwenye vyombo vya habari na kwenye magazeti. Hari abantu benshi rero dusigaye tubona kubonesha kure no mu bimenyeshamakuru, na tunafikiri tunawajua. hanyuma abantu bagaca bibaza ngo barabazi. Kumbe hatujakutana nao. Kandi batarigera bahura nabo. Kuna wengine tukisikia sauti yao, hariho abantu bamwe twumvise amajwi yabo, tutajua kwamba ni sauti ya fulani. ushobora kumenya ngo iri jwi ni ryanaka. Tukisikia sauti kusema si yule bwana, lakini wumvise kwamba wasi wao wundi kanaka, lakini inawezekana hatujakutana naye. ariko birashoboka yuko woba utarahura nawe. Kuna wengine tunawajua kwa tabia na mwenendo. hari abantu twamenye ibyabo cyangwa tubazi kw'ingeso kanaka n'ibyo bagenderamo. Inawezekana kwamba huigiza huoni vizuri, birashoboka naho bari mu mwijima utabona neza, lakini ukiona tu mtu anavyotembea utajua ni fulani. ukabona umuntu ariko aragenda ukibaza tujya kumbure yo muri naka. Kwa hiyo tunaweza tukajuana katika mambo mengi. Urumva kuvuga ko uzi umuntu bishobora kuba ukoresheje imvugo iri mu bintu byinshi. Swali ambalo nataka nikuulize leo, ikibazo ngomba kukubaza uno munsi, huyu Yesu unamjua? uramuzi? Na unamjua kwa maana gani? none Yesu muzi mu biki? muzi na nyekuki? Umesikia tu habari zake mahali fulani? ushobora kuba wumvise gusa inkuru za Yesu hariya na hariya,
namba ngapi? Abaza mwebwe mwabibonye Ronaldo akinira ku nimero zingahe? Namba 7. Nimero ya ndwi. Ni kweli. Uko nukuri. Na kuna wengine wana namba 9. Wale wakinira ku nimero 9. Kuna wengine wana namba 5. Na wale wakinira ku nimero ya 5. Sasa wewe unacheza namba ngapi? Wenda kuanza nawe ni mukinyi wewe ukinira ku nimero ya kangahe? Wazee huko sijui wanacheza namba ngapi? Nani mwebwe mrakina mpira mukina ku nimero ya kangahe? Lakini sio kwenye mpira sasa. Icyo ngomba kuvuga rero nivyerekeranye n'umupira. Ni kwenye namba zingine nitakwambia, alafu utaangalia unacheza namba ngapi. Umviriza ngomba nakubwire inimero kanaka uraza kucumbwira inimero ukinirako. Hebu tufungue neno la Mungu. Kana basabe rero tujana mu ijambo ry'Imana twungure Biblia zacu. Marko sura ya 3. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Marko 3. Na tutasoma mstari wa 7 na Tunaanza 8. kusoma mlango wa 4 kushika kule 8. Naye Yesu akijitenga na yeye na wanafunzi wake akaenda baharini, mkutano mkuu ukamfuata kutoka Galilaya na Yudea na Yerusalemu na Idumaya na ng'ambo ya Yordani na pande zote za Tiro na Sidoni. Mkutano mkuu waliposikia habari za mambo yote aliyokuwa akiyatenda, wakamwendea. Maze Yesu n'abigishwa be bavayo baja ku kiyaga, ishengero ryinshi riramukurikira. Bavuye i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu no muri Idumaya no hakurya ya Yorodani n'abahereranye no muri Tiro n'i Sidoni. Ishengero ryinshi ryumvise ibyo yakoze riza kuri we. Umekuta namba ngapi huko ndani? Mwumvise nimero zingahe? Hakuna namba pale, kuna mkutano mkuu tu, kuna umati wa watu. Nani ndio tushobora kuvuga ariko igitigiri kivugwa ngaha n'abandi sinzi bavuga ngo igugu cyangwa abantu benshi. Na umati wa watu ni kwamba ni watu wengi. Bavuze ngo igugu bavuze ko abantu benshi. Ni kusanyiko kubwa. Ni abantu bateranye benshi. Sio rahisi kuhesabu idadi ya watu ndani ya umati mkubwa. Nitosha kumenya igitigiri cy'abantu benshi baje mu igugu. Na labda ukiulizwa fulani alikuwepo kwenye umati ule, Zonashika bakakubaza ati mbega kanaka yari mujya mujya nama cyangwa ujya mubonana. sio rahisi kujua kwa sababu watu walikuwa ni wengi. Kuna Wakristo ambao wanaenda tu, watu wakienda na wao wanaenda. Hari abakristo bakunda kubera mu igugu babonye bamwe bagiye nabo bakagenda. Wakisikia kwamba kuna tukio wao wanaenda tu. Bumvise ko hari ikintu hariya bagaca bagenda bagakurikira uko nyene. Na ni rahisi kujificha ndani ya umati wa watu. Biroroshe cyane kwinyegeza mu igugu ry'abantu. Hawa Wakristo wa umati Abakristo rero bakunda igugu ni watu ambao wanapenda kumwangalia Yesu kwa mbali. n'abantu bagomba kurabira Yesu kure bategereye. Wanasema Yesu yule Bavuga ngo Yesu ari hariya, nguriya hariya. alimtokea Kefa na tena wale 12. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Baadaye akamtokea Yakobo tena na mitume wote. Beneda umurongo wa 3 kuko nawaje kubashikiriza icyo ntaje nawe yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko ibyanditswe bivuga, agahamba akazuka ku munsi ugira 3 nk'uko ibyanditswe bivuga, akiyereka Kefa maze akiyereka bamwe 12, akongera akiyereka hamwe bene data basaga 500. Muri abo benshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Maze yereka Yakobo, hanyuma yereka intumwa zose. Imana ishimwe cyane. Katika hii mistari tunakuta namba moja kubwa kidogo. Muri mirongo dusomye hari igitigiri gikuze dusomyemo. Tunakuta namba ya 500. Hari igitigiri kivuzwe kivugwa ngo 500. Sijui kama unacheza namba 500 wewe. Bose nibaza ko ukinira ku nimero ya 500. Wale 500 wanaotajwa hapa Aba bana 500 bavugwa hano ni watu
abana 500 ambao baada ya kufufuka kwake Yesu bivugwa ko inyuma y'ukuzuka kwa Yesu Kristo walimwona. bamubonye. Kuna Wakristo walioko kwenye kikundi cha wale 500 harimo abakristo rero bavugwa bari mu gitigiri ca 500 ambao wakiulizwa, je, Yesu umekutana naye? babajijwe ikibazo ngo mbega Yesu mwahuye? Akasema ndio, kuna siku acakubwira mbego hariho umunsi twahura na Yesu, kuna siku nilimwona. hariho umunsi nabonye Yesu. Lakini wakiulizwa leo wapi, ariko babajijwe ikibazo ngo none ubuho bimeze gutari hehe, hawajui. niba icyo nacyo bishura nacyo bazi. Anasema nilimwona kipindi fulani, bavuga ngo naramubonye igihe kanaka muri kahise, lakini tangu wakati ule ariko kuva kiriya gihe kwa kweli sijamwona tena. by'ukuri sindasubira kubonana na Yesu. Wanakiri kwamba Yesu yu hai, barabizi neza ko Yesu ari muzima, wanaamini kwamba Yesu alifufuka, barizera ko Yesu yazutse, lakini ariko wanashindwa kueleza Yesu yuko wapi. bananirwa no gushinga intahe y'ibyo bageze uno munsi ko bakigendana na Yesu. Sijui kama wewe unacheza namba 500. sinzi ko wewe woba uri mu bagereranywa bakina n'umukino w'abantu 500. Wale watu baba bariko baratura ko Yesu yazutse mu bapfuye, anasema Yesu kuna siku nilimwona, ndio, bavuga ngo n'iby'ukuri hari umunsi nabonye Yesu, lakini tangu enzi zile sina habari. ariko bakavuga ngo kuva uriya munsi twabonana n'isi mperutse inkuru za Yesu kubonana nawe. Sijui wewe unacheza namba ngapi. none wewe woba uriko urakina umukino uwuhe muri aba turiko turavuga? inimero uri gukinamo ni iy'abantu bangahe? Ndani ya kile kikundi kisichohesabika ya umati wa watu, mbega wowe uri mu mugwi w'aba bantu bari mu gitigiri kininiya cyitwa igugu, ama uko ndani ya kile kikundi cha watu 500, cyangwa wowe ugereranywa n'uri mu mugwi w'aba bantu 500? wende ndo namba nyingine. reka tugende ku yindi nimero y'abantu. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume turabe mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa sura ile ya kwanza igice cya mbere mstari wa 15. umurongo wa 15. Siku zile akasimama Petro kati yao hao ndugu, jumla ya majina ilikuwa 120. muri iyo minsi Petero ava hasi ahagarara hagati ya bene data, hari hakoraniye ishengero ry'abantu 120. Wote waliokuwa wameketi, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihina kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. habonekera ibirimi byigabanije nk'ivy'umuriro bibaja ku mumwe, bose batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Tumetoka kwenye umati wa watu, batanguye tuvugana kuri wa mugwi munini w'abantu, tumekuja watu 500, tuza kuwundi mugwi w'abantu 500. sasa tunakuja kwa watu 120. ubu tugeze ku mugwi w'abantu 120. Hawa 120 aba bantu 120 wote walijazwa na Roho Mtakatifu, bose atanu bavuyemo bujujwe mpwemu yera, wote walinena kwa lugha, bose bavugize mu zindi ndimisha, wote walijionea nguvu za Roho bose Mtakatifu. bujujwe inkomezi za mpwemu yera. Na unaposikia habari kama hizo, umaze kumva inkuru bene izi, unaweza kufikiri kwamba hapo nikiwa ndani ya kikundi hicho ushobora kwifuza
sura ya 10. Reka dusome Luka igice cya 10 mstari wa kwanza na wa pili. Igice cha umurongo wa mbere gushika ku 10. Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda katika kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi ni wachache. Basi ombeni Bwana wa mavuno apeleke wafanyakazi katika mavuno yake. Mu nyuma y'ivyo Umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma babiri ngo bagende imbere yiwe mu bisagara byose n'ahantu hose ahagira ati, arababwira ati, ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi ni bo bake. Nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungika abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Ni namba ngapi tunakuta huko? Mbega aho mubonye igitigiri ca kangahe? Naona namba ngapi hapo? Mubonye igitigiri ca bangahe? 70. 70. Watu 70 Abantu 70 ambao walitumwa na Yesu, batumwe na Yesu kwenda kufanya kazi huko na kule, kugenda gukora igikorwa c'Imana hariya, kuhubiri habari njema, kuvuga ubutumwa bwiza, fukuza mapepo, kwirukana impwemu mbi, kuombea wagonjwa. gusengera abarwayi. Nani kwa mtazamo wa leo, Bitugereranije n'ivy'uno munsi, wale 70 wachungaji hao, abo twobagereranya n'abungere n'abapastori, ndio wamishonari hao, yabo n'abamisiyoneri nk'uyu, ambao tumejitoa twe twaritangiye igikorwa c'Imana, tumtumikie Mungu, dukorera Imana, tunaenda tugenda kula ambako Yesu anatutuma. aho Yesu adutuma. Na hapo unaweza ukasema, Aho rero nawe woshobora kuvuga uti, yani hapo niko karibu kabisa. aho rero uye ndabona ko negereye Yesu kweli. Yani hapo siwezi nikamsogelea Yesu. Nta bindi byo wabikenewe kurenza ngaho, ibyo biramaze. Lakini Ariko kuna namba nyingine. hariho iyindi nimero Yesu yifuza kubako. Tumetoka kwenye umati, Twavuye muri bya guguri nini, tukaenda 500, twagiye mu bantu 500, tukaenda 120, twagarutse ku 120, tukaenda 70. ubu tugeze kuri 70. Hebu tuangalie na namba Reka nyingine. turabe ikindi giharuro. Twende Luka sura ya 6, Tugende muri Luka igice ca 6, mstari wa 12 na wa 13. murongo wa 12 na 13. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha akimwomba Mungu. Na kulipokuchwa aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao, ambao aliwaita mitume. Muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe, atoranyamwo 12 abita intumwa. Tuko namba ngapi sasa? Mubonamo igiharuro ca kangahe? 12. 12. Je, unacheza namba 12? None wewe uba uri mu mugwi w'abari muri iyi ekipe y'abantu 12? Hawa 12 walikuwa nini? Aba bantu 12 mbega bari bande, bakoze iki? Hawa ni wale ambao walikuwa natembea na Yesu kila siku. Abo nibo bama bagendana na Yesu buri munsi, wako naye usiku na mchana, bama bagendana nawe ku murango no mwijoro, wanakula naye, bama basangira nawe, wanatembea pamoja bama naye, bariko baragendana, wanakutana na magumu pamoja bama naye, bahura n'abantu benshi bari kumwe na Yesu, wanakutana na mazuri pamoja naye, bama bahura n'ibintu vyiza bari kumwe na Yesu, wanaona Yesu akifanya muujiza, bama babona Yesu ariko arakora ibitangaza, wanakaa miguuni pa Yesu bama kusikiliza mafundisho. imbere y'ibirenge vya Yesu bamwumviriza. Je, unacheza namba 12? Mbega wowe uri mu uwo mugwi w'abameze batyo b'igiharuro ca 12? Na ukishafikia hapo, mbega umaze gushika mu uwo mugwi ho, je, unaweza kumkaribia Yesu zaidi? Mbe wumva woshishikara kwegera Yesu gusumba?
Tumetoka kwenye umati, twahereye mu igugu, tukaenda 500, twagiye mu 500, tukaenda 120, twagiye ku 120, tukaenda 70, twagiye kuri 70, tukaenda 12, tugeze kuri 12. lakini bado kuna namba nyingine. Ariko nagomba kubwire hari hahandi hari ikindi giharuro Yesu yifuza. Twende Luka sura ya 9. Tugende muri Luka igice cha 9. Baada ya maneno haya yapata siku 8, aliwatwaa Petro na Yohana na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Gukayangana kwa Yesu. Hanyuma yayo majambo hashize iminsi nka 8, ajana Petero na Yohana na Yakobo aduga igisozi aja gusenga. Petro, Yakobo na Yohana. Petero na Yakobo na Yohana Ni wangapi hao? abo ni bangahe? Watatu. Batatu. Miongoni mwa wale 12 muri babandi 12 ni kama Yesu aliwachukua wengine 3 akawavuta karibu zaidi. Ibonekana ko yiyegereje kumba abandi batatu. Hawa 12 hawa babandi 12 bari bamukikije, walikuwa pamoja naye karibu katika kila jambo. Bama bari kumwe na ibintu byose. Lakini kuna wakati fulani ariko harashitse igihe kanaka Yesu akachukua hawa 3, Yesu ahitamo kujana nabo 3, akawaacha wale wengine, areka babandi bandi abakie na hawa 3 tu, ajana nabo 3 bonyene. Maana yale mambo yaliyoyafanya kuko ivyo yari yagiye gukora yalikuwa ni makuu sana, byari ibintu bihambaye cyane. Kuna siku Yesu alipomfufua mfu, hariho umunsi Yesu Kristo yazuye wapfuye, kuna msichana mmoja aliyekufa, hariho kana Yakobo kari kitavye kapfuye. Petro, Yakobo na Yohana, Petero na Yakobo na Yohana peke yao ndio walikuwa pamoja na Yesu. Abo bonyene nibo Yesu yajanye nabo. Kuna siku Yesu anapanda mlimani, hari umunsi Yesu yaduga umusozi, na akiwa pale mlimani ariko ari hejuru ku wa musozi, utukufu wa Mungu ulionekana, ubwiza bw'Imana buramanuka, na Musa na Eliya walionekana pamoja na Yesu. Mose na Eliya bacha baboneka bari kumwe na Yesu ku musozi. Lakini waliopanda mlimani pamoja na Yesu, ariko abaduganye na Yesu ku musozi ni 3 tu, n'abantu 3 batarenga, Petro, Yakobo na Yohana. bitwa Petero, Yakobo na Yohana. Kuna siku Yesu anakaribia kuteswa, kupigiwa misumari msalabani. Alige Yesu yagomba tegwe misumari ku musaraba. Walikuwa kule Getsemane, bali ya Getsemani, akaacha wanafunzi wengine, yararetse abandi bigishwa, akachukua Petro, Yakobo na Yohana, ahamagara Petero na Yakobo na Yohana, akaendelea ndani zaidi katika acha yigwe imbere cyane mu gusenga, ili waombe pale, abasaba nabo ko basenga. Yani walikuwa karibu kabisa pamoja na Yesu. Kwari 3 bali begereye cyane Yesu. Waliona uchungu wa Yesu, barabonye imibabaro ya Yesu, waliona nguvu za Yesu, barabonye inkomezi za Yesu, waliona utukufu wa Yesu, barabonye ubwiza bwa Yesu. Je, unacheza namba 3? None wewe wobugereranywa nabo 3 begereye Yesu gutyo? Na je, kuna namba nyingine ambayo inaweza ikamkaribia Yesu hata zaidi kuliko pale? Mbega hariho ikindi giharuro cyangwa ubundi mugwi Yesu yo kwifuza kubamwo gusumba uwo mugwi wa 3 bamwegereye? Tumetoka kwenye umati, mwibuke twavuye mu igugu, tukaenda 500, twamanutse mu bana 500, tukaenda 70, twagiye kuri 70, tukaenda 12, twagiye kuri 12, tukaenda 3, ubu tugeze kuri 3. Je, kuna namba nyingine? Mbega hari yindi uwundi mugwi ubona wowe ugikenewe ko wobamo? Je, unaweza kumkaribia Yesu zaidi hapo? Mbega hariho ukugenewe subira kwegera Yesu gusumba? Hebu tusome. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yohana sura ya 13. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 10 na ngapi? Yohana 13 mstari wa 21 igice cha 13 murongo wa 21 gushika kuri 23. Naye Yesu alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni,
akashuhudia akisema, amin amin nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakatazamana huku wakiwa na mashaka ni nani amnenaye. Na palikuwepo mmoja wa wanafunzi wake ameegama kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Naye Simoni Petro akampungia mkono akamwambia, uliza, ni nani amtajaye? Basi yeye huku akimwelekea Yesu kifua chake akamwambia, Bwana, ni nani? Yesu avuze ivyo ahagarika umutima, abivuga vyatuye avyataguye, ati nukuri nukuri ndababwira, umwe muri mwebwe agira ngure, abigishwa bararabana bazazaniwe uwavuze uwari we. Hari umwe mu bigishwa biwe yari yegamiye mu gikiriza ca Yesu, bariko bararya, umwe Yesu yakunda. Simoni Petero amuvunira akagohe, ati tubwire uwavuze uwari we. Uyo rero wahengamira inyuma, uko yari hano nyene mu gikiriza ca Yesu, aramubaza ati, ninde ga mugenzi? Umekuta namba ngapi umu? Ngaha ubonamo igitigiri ca kangahe? Ubonamo igitigiri ca kangahe? Moja. Umekuta mmoja. Mwabonye igitigiri citwa rimwe, kimwe gusa. Kuna watu wawili wenye namba moja. Ariko ngaha tubonye abantu babiri basangiye nimero imwe. Mmoja anamsaliti Yesu, umwe yagurishije Yesu, mmoja anaegama kifuani pa Yesu, wundi yegamiye ku gikaraza cha Yesu. Je, unacheza namba moja? Ndakubaza, mbega woba uri muri umugwi w'inimero ya mbere? Na ukiwa namba moja, igihe rero woba uri nimero ya mbere, utamsaliti au unaegama kifuani pake? Mbega uri muwogurisha Yesu canke uri uyu yokwegamira ku gikiriza ca Yesu? Naona kuna wamama wengi humo ndani. Nabona ko harimo abafasoni benshi hano mu ishengero. Na mama, bila shaka una uzoefu na watoto wadogo. Abafasoni turazi ko mumenyereye iby'abana bato bato. Na mtoto akilia, mwana iyo ariko ararira, yule mchanga kabisa, ujya mwana kia uruyoya, huwa unafanya nini? Mbega wewe uhora ukora iki? Mimi nimemwangalia mke wangu akifanya. Jewe nahora ndaraba ingene umufasoni wanje ahoragira. Atachukua yule mtoto, yakira akajya kana gatoya, atamuinua, akakaduza, atamweka kifuani, agaca gashira ku gituza cya kugikaraza. Akiwa hapa kifuani, igihe ako kana kari ngaha kugikaraza, anambembeleza, ugasanga aliko arakahoza, agakorakora agahotsa, anamwambia pole, amubwira ngo hora. Sawa jamani? None suko bigenda gabafasoni? Kwa nini unamleta kifuani? Kubera iki ushira umwana mu gikaraza? Kwa nini usimweke magotini? Kubera utamushira ku bibero canke ku mavi? Kwa nini usimshike tu hivi? Kubera utamuteruka muhagarika imbere yawe gutya? Unamleta karibu, wiyegereje gusumba. Na mtoto anapolala pale kifuani, kana mwana amaze kuryama hajya kugikaraza, ataanza kusikia mapigo ya moyo wako, ashatangura kumva ngene umutima wawe utera, mapigo ya moyo ambaye ameyazoea tangu alipokuwa tumboni mwako. Kandi ukugana umutima wawe utera, acha vyibuka uko yarabimenyereye akiri mu mbanyi. Na akisikia tu mapigo ya moyo, ayumvise rero umutima uri kuratera,
kuna amani fulani ambayo inamuingia. aca haza amahoro y'igitangaza akamwinjiramo uwo mwana. Anasikia raha, aca atangura kumva umunezero, anasikia amani, ayumva amahoro, anasikia kupendwa, aca yumva ko akunzwe, anasikia kwamba hapa nimefika. aca avuga ngo aha nashitse nico kibanza c'ukuri. Akiwa kifuani, kuko yashitse mu gikaraza, atasikia pumzi aca yako, yumva ingenda uhumeka, na unapumua unasema uriko urahumeka yumvuga ngo na mtoto anatulia. umwana rero agaca atekanirwa. Unajua kifua cha Yesu, mbega urazi igikaraza ca Yesu ina nafasi ya watu wengi, kiriko abantu benshi cyane. maana mikono ya Yesu, kuko amaboko ya Yesu inazunguka dunia nzima, akikije isi yose. yeye anakumbatia watu wote, abantu bose arabagumbira, wanaopenda kukumbatiwa naye. abo bose bavyifujije ko Yesu abagumbira. Je, unapenda kucheza namba moja? mbega urifuza kuba ku nimero ya mbere? Yawezekana wewe leo uko kwenye ule umati, birashoboka kuno mugoroba uri mu mugwi w'abantu bari mu igugu gusa. Yesu ni yule, Yesu mubonera kure nk'ahariya, humjui nawe uramenya, wala hujamsogelea, kandi nturamwegera hafi, humfahamu, nawe uramenya, unasikia tu habari zake, wavyumva gusa inkuru ziwe. Yawezekana wewe unacheza namba 500. Ivyo birashoboka ko uri ku nimero 500. Kuna siku ulikutana naye, hari umunsi vy'ukuri mwahuye na Yesu, lakini ni siku nyingi sana. ari kubuheza igihe kinini mudaherukanye. Unaamini kwamba yu hai, urazi neza, urizera ko Yesu ari muzima, lakini leo hujui anapatikana. ariko uno munsi ntuzi ngene woshikira Yesu. Yawezekana wewe unacheza 120. birashoboka ko uri mu mugwi w'120 ari ukinira, umejazwa Roho Mtakatifu, ndio mpemu yera yarakuje ko, nivyo unanena kwa lugha, ndio nivyo kuri uvugishwa mu ndimi, unajitoa kwa kazi, ndio turazi kukorera Imana witanga, lakini bado unasikia kama Yesu hujamkaribia. ariko biraboneka ko hari ivyo gukeneye kwegera Yesu gusumba. Inawezekana unacheza namba 70. birashoboka ko bugereranywa n'abakina muja mugwi w'abantu 70. unamtumikia urakorera Imana, urakorera Yesu, una wito katika maisha yako, urafise umuhamagaro mu buzima bwawe, umejitoa, wama witanze, lakini pengine una majeraha, ariko birashoboka kugenda n'ibikomere, una huzuni, ufise umubabaro ugendana, una hofu, ufise ubwoba ugendana, una mambo mengi ambayo ufise ibintu byinshi mwahuye navyo. Yawezekana ivyo birashoboka ko waragiye ubuntu ukabugeze mu mugwi wa 12. yani ni kama wanafunzi wa Yesu, unaye umeze nk'ababigishwa ba Yesu, muragenda n'imisi yose, hukosi siku pamoja na Yesu, nta munsi uhera utegereye Yesu, lakini bado ariko hari ntambuko gisabwa. ni kama unajisikia kwamba bado sijafika karibu kabisa, haraho wiyumva nk'utarashika neza. Yawezekana wewe unacheza namba 3. Iyo rero ni nimero ya 3 uwo bukinirako kumbure nawe, yani umeona utukufu wa Bwana. uri mu iyo nimero ya 3 ni abantu bavuga ngo twarabonye ubwiza bw'Imana, umeona miujiza na ishara, twarabonye ibimenyetso n'ibitangaza bikoreka mu maso yacu. Lakini leo ariko no munsi kuna mwaliko kwa kila mmoja, hariho umutumiro kuwari we wese wa kucheza namba 1, ko utegerezwa gushikira umugwi warimwe, wa kukaribia kabisa, naho tuvuga ngo kwegera ugashika neza mpaka kwenye kifua cha Yesu, gushika no ushika kugikaraza cha Yesu. na unajua ukiwa pale kifuani pa Yesu, urabizi ni waba uri kurariya kugikaraza cha Yesu, huna haja kusema mambo mengi, ntuzoba ugikeneye kuvuga ibintu byinshi wewe, maana Yesu kuko Yesu atajua hali yako, ayama azi ibyo ukeneye.
Huna haja kupiga kelele. Ntukeneye kuvuza induru. Maana Yesu, kubera Yesu amekukumbatia, agukikije amaboko yiwe, aragufumbatiye mu maboko yiwe. Anajua unachokihitaji kandi arazi icyo ukeneye icyo ari cyo. Lakini wengine, ariko bamwe nabo wanajifanya wako karibu na Yesu. Hari abigirisha ngo bari hafi ya Yesu. Wako yani wanafanana na wale ambao wako kifuani pake. Bagomba kwisanisha na waunda bari kugikaraza cha Yesu. Lakini tamaa, ariko ibyifuzo imezidi katika maisha yao. Sanga byarabamaze mu buzima bwabo. Na wako tayari kumsaliti Yesu kwa fedha. Bama biteguye kugurisha Yesu kubw'inyungu z'amafaranga gusa. Mungu atusaidie sana. Mani tufashe cyane. Wewe unacheza namba ngapi? None wenda kubaza uri mu mugwi uhe? Labda wewe leo, ariko birashoboka wewe no munsi unahitaji kutoka kwenye umati. Bikenewe ko wofata ingingo kuva mu igugu kuingia katika 500 angalau. Kamanuka kwaja mu 500. Ukutane na yeye aliyefufuka. Ubane uhure n'uwo yazutse mu bapfuye. Yawezekana wewe leo, shoboka ko wewe no munsi unahitaji kutoka kwenye 500 uingie kwenye 120. Kuva mu gitigiri cha 500 winjire mu 120. Ili ujazwe na Roho kugira ngo ubanze wuzuzwe mpemu yera. Yawezekana wewe unahitaji kutoka kwenye 120. Shoboka ko ukeneye kuva mu gitigiri cha 120 uende kwenye 70. Ugende mu gitigiri cy'abantu 70. Uanze kumtumikia Mungu. Utangure gukorera Yesu. Utii wito wake. Wanze wemere umuhamagaro utange. Inawezekana wewe unahitaji kutoka kwenye 70. Birashoboka ko bigusaba kuno munsi uva mu gitigiri cha 70 uingie katika 12. Winjire mu gitigiri cha 12. Utembee na Yesu. Ugendane na Yesu buri munsi. Labda wewe unahitaji kutoka kwenye 12. Biraharao sanga bigusaba uno munsi wewe kuva mu gitigiri cha abantu 12 uingie katika 3. Wegera imbere ushike mu gitigiri cy'abantu 3 bari hafi ya Yesu. Uweze kuona utukufu wa Mungu. Biba bikeneye kubona ubwiza bw'Imana. Lakini haijalishi unacheza na magapi leo. Ntacho bitwaye rero umugwi wo burimwo. Bado unaweza kuruka namba zote ukaenda namba 1. Ntibisabwa ngo upfe ngo gwende gusa wungururizaho. Ushobora kuva kure ukinjira no munsi mu gitigiri c'inimero ya mbere. Wende kifuani pa Yesu. Ndakwifuriza kwegera no kuryama ku gifua canke ku gikaraza ca Yesu. Inawezekana wewe umo ndani katika moyo wako unalia. Birashoboka kuno munsi mu mutima wawe uzuye amarira. Una majeraha. Ufise ibikomere mu mutima wawe. Umekwazwa. Hari ibintu byagutsitajwe. Umetukanwa. Abantu baragututse barakuvuma. Umefanyiwa vibaya. Abantu barakugiriye nabi. Yani ni kama unalia kabisa. Tuvyiyumviriye ni nkaho wewe uri mu marira gusa. Yesu yuko tayari. Yesu ariteguye kuinua leo, kugusubizamo intege aguhagurutse na kukuweka kandi acha gushira kugikaraza ciwe. Natakwambia tulia mwana. Acha tangwa kubwira ijambo ngo humura mwana wanje. Mimi niko hapa. Jewe ndi hano kubgaho. Mimi nimekushika. Jewe nije ndakuzigamye, nije ndakubumbatiye mu maboko yanje. Mimi ninakupenda. Jewe ndagukunda. Mimi ninakujali. Jewe ndakwitwararitse. Uko salama kwa. Akubwira ngo ufise umutekano uri hani wanje. Na pale kifuani pa Yesu. Haja rero kugikaraza cha Yesu. Utasikia mapigo ya moyo wake. Niho uwumviriza ngena Yesu Kristo umutima wiwe utera neza. Utasikia mapigo ya muumbaji wako. Ucha wumva ngene umutima w'umuremyi wawe uri kuratera. Utasikia pumzi yake. Ucha wumva kayaga ka Yesu. Na Yesu hata kiongea kwa sauti ndogo. Na Yesu yovuga mu kaju kiyoroheje gatoya. Utaisikia. Uzokwama uva iryo jwi. Maana uko kifuani kuko uri kugikaraza cha Yesu. Karibu ndugu yangu. Ndaguhaye kaze mugenzi wanje. Njoo kwenye kifua cha Yesu. Ndaguhaye kaze uze kugikaraza cha Yesu.
atulize maisha yako, kugira ngo ubuzima bwawe ubugingo bwawe butekanirwe. njoo kifuani pa Yesu, ingo ku gikaraza cha Yesu upate kusikia sauti yake. uronke akandi kajya kukongera kumva ijwi ryiwe. Njoo kifuani pa Yesu, ingo ku gikaraza cha Yesu upate kutiwa moyo, usubizwemo intege, upate kuinuliwa, uronke uburyo bwo kuduzwa, bwo gusubizwamo intege, uronke amahoro, upate ushindi, uronke intsinzi, upate wokovu, uronke agakiza gashitse. Karibu mwanangu, turabaye kaze mwana w'Imana. maana kifua cha Yesu, kweli gikaraza cha Yesu kina nafasi ya watu wengi, kija kwa abantu benshi cyane, hapajaja, ntiharuzura na gatoya, bado nafasi ipo. yego haracari kibanza kwa ajili yako, kubwa wewe haracari kibanza, na kwa ajili yangu, kandi no kubwa jewe nyene. Mungu awabariki. Mana ibahezagire cyane.